really autumnal. Is it the gingy? It's the gingy and the lipstick and the la. Yeah, I'm feeling like leaning into it. Yeah, love that for you. Yeah. Okay. By the way, hello. Oh, this is okay. Croeso nôl. Croeso nôl I Poblwch Bay. Gyda fi, Cat Morris. A fi, Catrin Herbert. A ni'n ddwy ohonyn ni wedi cael Penblwyddi. Do, ni'n gweud bod ni'n brysur literally bob tro ni'n neud pod, ond... Genuine. Best believe. A oedd y prysurdeb tro yma yn leisurely prysurdeb, dim fel gwaith. Na, oedd e'n lyflu. O ie, na fi wedi gwneud loads o waith. Ond, ie, Penblwydd. Gys ti amser neis? Do, diolch. Dwi'n cael mynd gyntaf cos y Penblwydd gyntaf. A ti'n keen, by fel miles. By miles. Beth oedd 2 flynedd? Yeah. What's that between friends? No, oedd e'n lush, diolch. Actually, ar actual Penblwydd fe o'n i'n gweithio. Ond fi'n gweithio raglen really nice. Oedd e'n loads of fun. Oedd e'n really good laugh. Ti'n bit, o'n i'n dweud hwn I Sam the other day, fel dyn ni'n cael diwrnod off ar ein Penblwyddi, neu o fewn wythnos o'r Penblwydd, fel extra day off yn gwaith. Oedd Penblwydd fi ar Sul, so it's fine, I got to take on a Monday. Ond fel arfer, os mae Penblwydd fi ar weekday, sa'n cymryd e off. Fi'n just fel, ti'n cael bod o gwmpas fel loads o pobl ar birthday ti. Sydd eisiau rhoi cacen I ti. Yeah, it's great, I love it. Os oedd fel... Like, os oedd Rachel neu pwy bynnag yn gallu bod off gyda fi, lovely, let's go and do something. Ond os ddim, mae bach yn... Be fi mae'n treulio'r nos fel diwrnod ben fy hun. Yeah, true. Oh, nice. Sylw yn lle. Yeah. Please, worship me. Ond oedd e'n lovely. Athyn ni weld haim, oedd hwnna'n really good fun. Yeah, just good vibes. Ti? Nice. So, the Penblwydd? Ges I massage, stunning. Really, really good. Yn lle yn Barry? Yn Barry, o'r enw Balance, shout out, because genuine, oedd e'n cheap and cheerful, ond oedd e'n stunning. Maen nhw newydd neud e lan, and it was really nice. Ac athyn ni fel infrared sauna, so a dim ond ni oedd yn holl adeilad. Oh. Yeah, spooky, braidd. Private. Yeah. Yeah, they're really nice. A wedyn, big old mistake. Be? Well, nathon ni boocio I fyny bar 44. Yn Penarth? Na, yn Dre. Yeah. I'm not a rugby person. Oh, yeah, Autumn International's di cychwyn. Yeah. So, ddyn ni di cyrraedd, ddyn ni fel pam ydy'r ffyrdd I gyd ar gau. So, ni park on tramshed, trips o draw, glawio, reduced menu, a'r cegin yn climb o fewn fel 20 minutes. Ond oedd e dal yn really nice one day. I had the usuals. Fi'n cael yr un peth pob tro. Fi'n cael? Croquetas, pan con tomat, patatas bravas, a ges I... Tomat. Pan con tomat. A wedyn fi fel arfer yn cael fel one meat dish, so tro yma ges I pork belly. Oh, nice. Yeah. Nice iawn. Sut ti fod dweud o then? Tomate. Oh, ma na ar y diwedd, but I just don't say it. Talking of... yn ein autumn vibes, we're in our winter woolies. Ti'n mo be? Mae'n dwy. Ti'n mo beth sydd wedi digwydd ers y pod diwetha? Wel fi mae fel mis I bod. So ni'n leaning into it. Yeah, mae'n dechrau oeri yn diwe in the northern hemisphere. Yeah, mae e. Achos obviously clocks di newid. Yeah. Obviously ges I 25-hour birthday fi. Pam yn gwybod, pam yn joio. Ti'n mo be? Ti'n heiddi'r awr yna? Ydw I? I don't know. Mae hwnna'n... But that implies bod pwy bynnag sydd wedi cael 23-hour birthday. Ddim yn heiddi, Oh yeah, savage. Mae'n hofio am hwnna. I know. I mean, do they care? Do they notice? Mae'n rhywbeth yn cysgu, yeah. Oh, stunning. Ti'n be arall, though, sy'n dod gyda'r geiaf yma? Be? Albums newydd, pobl. Ydy hwnna'n thing? Well, mae album Lily Allen, which we will get on to, maen nhw'n galw yn West End Girl era. West End Girl Winter, sorry. Oh, West End Girl Winter. Yeah. It doesn't strike me as like particular. Like, I think it's not wintry. Gathri rhyddhau yn yr haf. Oh, 100% on. Ti'n gwybod fel Brat Girl Summer? Yeah. West End Girl Winter. Oh. A beth yw dy hoff lyric? Who the fuck is Madeline? It's got to be, isn't it? Who's Madeline? Un fi yw, didn't know it was a pussy palace. Oh, well, hwn beth sydd wedi bod yn... Frankly, annoyo Rach, yw bod fi wedi bod yn dod lan gyda fel alternative options. Okay. I Pussy Palace. Fanny Flat. Minge Mansion. Did you know it was a Fanny Flat? Fanny Flat. Neu fel... Oh, I love this. I think o'r icky hi bob dydd. Yeah, Fanny, beth arall gallwn ni'n neud? Ti'n good yn dod lan a fel genitalia-related names. Cofio drag king name ti? Oh, Conolingus. Conolingus, yeah. Well, achos o'n ni moyn neud TikTok gyda Sam and I've completely forgot to do it and my rhy hyd the moment is gone, as is life. O fel, fi'n dod mewn i'r tŷ a mae'n hi a'r holl fucking cathod sydd yn byw yn tŷ ni nawr. Mae fel, didn't know this was a pussy palace.
No, we have one cat, but all of the neighbourhood cats, maen nhw wasl yn dod. Rhaid ni dweud nhw off os maen nhw'n bit a bwyd Rosie. I know, and she doesn't like other cats. Ond ti di... fi eisiau dod nôl i Lily Allen. Yeah, obviously. Ond ti hefyd... Yeah. Actually, no, let's not go there because we're jumping too many topics. I was going to say about the literature. Wedyn. We'll do that. Okay. So, yeah, let's get into it, Lily Allen album. O'n i fel, Lily Allen? Lily Allen album. Hwna'n mor anodd i ddweud, Lily Allen album. Lily Allen album newydd. Yeah. O'n i fel, okay, cool. Like, I'm sure I'll hear like the lead singles and like I'll consume it as and when. Fi obviously ddim yn ei ystod gwrando fi. Dim bod dim byd yn bod, ond fi just ddim yn big. Na, fi ddim yn dilyn hi. Na. Ond wedyn, the narrative started creeping in ar socials fi, a o'n i fel, obviously, fi'n hoffi'r gossip. Obviously, fi eisiau gwybod os oes na fel rhyw scandalous affair di bod. And I lapped it up. A fi'n meddwl bod yn great. Oh, amazing. Ond fi wedi gweld pobl yn dweud fel, you know, nath hi twyllo'r cat hit, like, cyn cariad hi, blah, blah. Fi fel, a mae hwnna'n shit. Ond mae hi hefyd yn valid i gael... y profiad yma and to put it in an album. Yeah, because... Sorry. Ti'n gallu dweud fel, I have less sympathy for her because she's cheated on someone else. Mae hwnna'n valid. Ond fi dal yn... Yeah, and the thing is, pwy bynnag nath i cheat ad, they can put out their own album. Yeah. But we've got this piece of art. Dyna. Stunning. I'r pwynt lle o'n i'n ffilmio diwrnod o blaen, a fi oedd yn cynhyrchu a cyfarwyddo, so I was like, stunning, it's my set, I could do what I want. I was like the senior person on set. Chucked phone on the old Bluetooth, Lily Allen, Pussy Palace, trad, and ni'n trio hypo lan y guests. They were into it. Oedd hwnna'n addas? Yeah, oedd pawb really into it. So they ddim ar gyfer fel stunch sad? Nah, it was like a load of women in their 30s and 40s. Nice. Yeah. A Iestyn. Lovely. Ond oedd e'n vibe. A fi wedi bod yn joio gwrando ar hwnna. Iconic. Fi just... What do we call... No, I just don't get it. I don't get the whole David... As in fe fel attraction. What's the deal? Yeah. Cos nag oedd fake news wedi mynd mas wedyn ni fel cwbl wythnos yn ôl bod apparently oedd pwy wyle enw 11 and Millie Bobby Brown wedi wneud fel harassment things. Apparently mae hi. Well, ond maen nhw i gyd yn fel fine nawr. Like, they've been doing their press tour, maen nhw fel cutio pethau. Really? So I don't know if that's fake news. Could be. Well, gallu dal di cwyn amdano fe, nawr nhw'n fine. Yeah, that's true. Like, I think mae pobl yn meddwl bod hwnna'n like yn bosib. Yeah, neu bod Lily Allen yn fel, oh my god. Maybe Bob just yn spread off fake news. Yeah, I know. Just fel good promo with album. Ond apparently he's been like really laying low now. A fel ddim yn... Yeah. But you would. 100%. You would. Mae hi'n fel out o popeth. 4chan stan. Wyt ti wedi fel creu celf o unrhyw fath achos bod you like deep in your feels am rhywbeth? Na. Ti fel di sgwennu rhywbeth? Na, fi'n pure... Fi just yn creu loads. That's all I do. And fel punish myself. Ond fi ddim, just gen I ddim outlet. So probably pam mae gen I fel like gymaint o issues achos fi ddim yn gadael yn mas. Oh, yeah. I fel pobl cael consumer. Fi just, I just cry to myself. Ond I don't know os ti angen I pobl fel consumer fel reidroedd. Ond os ti fel, os o'n i'n dechrau creu ti now, right? And I could on cue. Ti'n bron yn consumer fe by consoling me. Oh, sorry. Yeah, fi rhywun sydd yn eitha fel private gyda hwnna and like, I'll go to the shower and have a cry. Real healthy. Yeah, so I can't even feel the tears because mae'r cawod. Yeah. We're working on it. Fe am ti, wyt ti wedi? Oh my god, yeah. Caneuon ti? Yeah, fi sgwennu lot o ganeuon am fel... shit sydd wedi digwydd. Pwy yw'r fel person fwyaf, dim paid o enwi nhw, ond y person fwyaf diweddar. Would I know? Yeah. Like contextually, I think. Give me a line. Oh, na, fi'n meddwl too much. Honestly, ond mae dy fi fel basically EP o ganeuon fi di sgwennu. Am person neu pobl? Fel perthynas cyfan. Well, pobl really, I guess, ond na, person. And fi wastad fel byddai'n sgwennu I gyd, byddai'n fel, like, good flows stories. Out of you. Ond wedyn, na I ddim rhyddhau rhywbeth tan bod fi over it. Oh, no, I think that's healthy. Mae hwnna'n good. So it's like, yeah, I've done it, Fel, enghraifft, gyda un o exes fi, o'n i di, ar
diwrnod bydde di bod fel anniversary ni, neu whatever, ar ôl ni troi lan, and it was like probably one of the most like, like things of my life. So wedyn, o'n i fel, right, fi just yn mynd i sgwennu can yma, and mae'n just yn cathartic, and I know hwnna'n really fel, like, roll your eyes, okay, tortured poet. Fi wastad yn fel really edmygu pobl sy'n gallu sgwennu caneuon. Cos fel, it's just not in me. Mae fe such talent I gael. Fel, it's not a thing fel riding a bike. It's not. Fi sa'n meddwl mae'n rhywbeth chi'n gallu dysgu, personally. Fi'n meddwl mae fe yn talent I gallu just neud hwnna. Fi ddim yn gwybod. I suppose ti'n gallu fel, as with anything, ti'n gallu fel perfect dysgu sut I wneud yn well. Yeah, ond fi'n meddwl mae hyd yn oed just I feddwl am roi pen I papur, where to start. Tell you what, birthday present I ti, na sgwennu'r gan fi'n siarad am na, fi'n absolutely fel... Sgwennu pa gan? Sorry, na chwarae'r gan I ti, fi'n siarad am na. Oh, yeah. Because you can, like, bydde ti fel, whoa, you were not okay. Actually, yeah. Maybe you should stop writing music. Yeah, maybe shower's a good idea. Oh, I'm not being funny, I also showered. And I cried, I did everything. Popeth. Hwn oedd yr perthynas, but nes I fynd I weld therapist, who eventually ghosted me. Nes I gweithio ti am... Oh, do, yeah. Ond... Fi'n meddwl bod hwnna actually yn lyric I can rhywun, my therapist goes... No, my podcast. Forget it. We've had this conversation before. Tony wedi. Ond nath I just... Nes I just mynd mewn I should have gone clearly before this point if you were a therapist. Ydw I wedi siarad am hwn o blaen? Sa'n gwybod. I don't know. Well... You're having it again. Here we go. So nes I just mynd mewn. A o'n I fel, dylen ni di mynd way cyn. I like reached crisis point and then went to see a therapist. Dyna beth I gyda fi, Which is like... Stupid. Cos mae gen ti gymaint mwy o pethau fel deep scars gyda rhywbeth. Yeah. Wel, nes I fynd mewn. Oedd e'n fel living room hi hefyd. Oedd e'n fel mewn sefyll. So, yeah, I think Pages yn cancel. Mae di symud nawr. So, nath I ghost o ti a symud. Yeah. Ond, nes I just mynd mewn, nath I... Dwi'n fel aros I fi ddweud rhywbeth, ond nes I just ddim dweud o fi. O'n I fel, so, what would you like to talk about? And nes I just fel, ddim gweud yn byd, and I just burst out. But like sobbing. And I thought it mor funny, achos nath I just mynd, oh dear. Fe, achos o ti just fel di cadw yn mewn gymaint. O na, ni ddim di cadw yn mewn. O'n i wedi bod yn fel wreck for like... Ages. Days, yeah. Well, weeks. And then, oedd hi fel... Oh dear. Oedd hi siarad gyda fi, is hi sbonio popeth, and oedd e'n lot. Oedd hi fel... So beth fi'n teimlo gyda hwnna, that first session is just you explain it, wedyn fel, okay, that's our time. I know. Ond oedd e'n really fel, and this. Yeah. A o'n i just in bits. Oh, I didn't, nath hi ddweud, do you have good friends? And he felt, yeah, I have like the best friends. Oedden nhw'n amazing. Gyda hwnna I gyd. Ond a thi, don't come back to see me for a little while. Nath I ddweud, you need to like cry, sob on your bedroom floor, like rock. She was like, I had this before. You just have to like rock yourself in like in a catatonic state, like just get it all out. Oh my god! And then come back to me. The therapist couldn't even therapize you. Oedd hi fel, ti just angen bod yn mess. Dod yna fe, Oedd hi fel, ti just angen bod yn mess. Oh, I like that. That's also sage advice fi'n teimlo. Nath e weithio. Yeah, ti yn, cos mae brain ti angen ddim skipo unrhyw beth a rationalise unrhyw beth ti angen just mynd trwy fe fi'n meddwl. Well, I did think that, and I was like, oh my god, amazing sound advice, like, this is so good. And then, like, a month later, rhywbeth hwnna, nes I fynd nôl. A month of crying. Because mae hi hefyd yn therapist I ffrind fi. Okay. A turns out, oedd hi wedi dweud paid gweld fi, cos ti ddim angen gweld fi for a minute. Ond actually, oedd achos oedd hi off yn cael hip operation. Oh. So I don't know os ddim fel... Falle ni fel, I can't start therapizing you because I'm going to be off with a hip operation. She shouldn't tell me that. Oh, she doesn't have to. Personal life, innit? Well, na, ond hynny yw, fel, oedd hi fel, just go. Well, to be fi meddwl galla literally cure anyone. And it's related. Albwm Newydd Rosalía. Okay, fi ddim yn go... Right.
Ti'n colli allan, ti ddim yn gwybod pwy yw i. Beth yw'r album, fi ddim yn gwybod pwy ti'n siarad am, a bod yn hollol honest, falle hwnna'n neud fi'n really fel out of it. Na, dim o gwbl, genuinely, mae hi'n artist fel, mae hi'n canu rhan fwyaf yn Saesneg. Mae hi'n Catalan. So mae hi yn fel... I do know who you're on about. You do know who she is. Fi yn gwybod pwy ti'n on about, ond fi ddim yn meddwl bod fi di fel actively consume o'r na, fel mynd i rand on it. Yeah. Herb's album newydd hi is like genuinely, a fi wedi gweld loads o bobl dweud on religious experience, fel, it is like so powerful. Fi wedi bod yn gwrando fe, like back to back, gym, like everywhere I've been. Ydy'n siarad yn Saesneg neu Catalan neu Saesneg? I need to fact check this, ond rhywbeth fel ar yr album yma 21 languages. What? Insane. Mae fe'n based ar, again, I'm going to fact check myself in a second, the 10 female saints. Let me fact check now. So, mae'n cael ei ddisgrifio fel a labour of love exploring the feminine, divine and the brutalities of romance. Okay. Na i definitely rhoi godd o fe. Genuine. A sa'n gwybod os ti'n cofio fi'n dweud o'r blaen, pan fi'n gwrando ar albums fel artist fi'n caru efe, I go through it a couple of times, fi'n ychwanegu rhai fi'n lico i favourites fi, and that's like my own curated album of their album. Right. Gyda hwn, every single track. Bangers. Literally all killer, no filler. Okay. Ma fe'n... sorry, I was being a bit extra with 21. 13 different languages. Yeah. Right, gai gweithio ti ddo beth fi'n meddwl beth falle issue fi. Okay. Fi yn massive lyrics girl. Yeah. So, os fi ddim yn gallu deall... I'm going to say bod hi ddim di roi Cymraeg arno fe. So, os fi ddim yn... Mae'n bach o Saesneg, do you understand? Yeah, Saesneg. A wedyn byddai'n gallu deall peth o'r Sbaeneg. A rhan fwyaf o'n fel yw Sbaeneg. Oh, okay. You might be alright. Fi'n gwybod beth ti'n meddwl, ond fi ddim really in lyrics person. Like, I know a song by a tune. A dyna, mae fe'n mor fel, mae'r London Symphony Orchestra, a mae'n mor pwerus a fel heine, and her voice is just... Best album I've ever listened to in my whole life. Genuine. Okay, well, that's a rave review. Os mae hi, a fi ddim yn mynd i stadium tours, os mae hi'n ei stadium tour, I will go. Okay. So, that's that. Dyna ti, then? Dyna Rosalía. Rosalía. Ni really struggle siarad. I know, achos Lily Allen and Rosalía. We need late night recording. Wel, na ni ta. Drawa fi. I Rosalía. I Rosalía. Culture adjacent. Yeah. Mae dy ti llyfrau fan hyn. Oh. Have I? Oh, have I? Do I? Right. Fi di dechrau darllen eto. A mae hwnna'n mynd i sôn yn silly, ond ni just ddim yn darllen yn flynyddoedd. Na fi. O gwbl. Nes i cychwyn hefyd. Ond ni just ddim yn ast. Na fi. Nes to be nath sbardino fy narllen i. Yeah, well na, go on. Mynd ar wyliau lle o'n i gorwedd am 7 diwrnod. Pam ti'n gofio gorwedd? Because it was a sunbathing holiday, it was fuck all i wneud. Oh. And it was stunning. So nes I ddarllen biography Amy Poehler. Ble is di? Gran Canaria. Oh, gyda Sam? Yeah. So nath honna sbardino llyfrau fi. And Sam yn trio ffosio Kindle arno fi. And there's nothing better than a good paperback, ti'n bo? A ma'n rogli neis. Mae'n bach yn annoying fel flip-o pan ti'n gwely, a ti fel, a pan mae'r waiting bach off, pan mae'r llyfr yn fawr, ti'n bo? Ond fi'n cytuno, fi'n hoffi. Beth gen ti then? Dwi'n rhaid ti dangos y camera. Bydd, and obviously, as fi wastad yn gweud wrth y ti, it's an audio platform, first and foremost, podcast ni. First and foremost to our 10% of listeners that consume us through Spotify. A helo I bob un ohonoch chi. Bob un o'ch chi'ch tri. Garech chi loads. Garech chi loads. So, fi wedi bod yn mynd nôl mewn I ddarllen. A'r ffordd fi wedi gwneud hwn yw achos fi exclusively yn darllen lesbian literature. Of course. Fel fi wedi dechrau galw e, cliterature. Another vagina reference, diolch. Yeah, just a little pun for you. So, well, oedd rhywun yma'n rhodd, actually. Oh, na neis. Well, Gamboi. Spell yn ôl hwn. A fi di sgwennu can. Na, spell yn ôl. Cyn I fi, rhodd fel hyn, cyn I fi cwrdd y rage. Wow, so, ond nes I kind of dechrau fe, a nes I ddim really darllen e, a wedyn, I was like, recommit. Wyt ti'n gallu, yn gyntaf, mae'r clawr yn greu, ond fi moyn hwnna. Disgrifio y visual. Okay. So, enw'r llyfr yma In at the Deep End. Mae fe gan awduras o'r enw Kate Davis. Fi yn bersonol yn nabod ti a
pedair o leia, Kate Davis. Yeah. Fi'n meddwl fi'n nabod un o leia, ie. Ond fi ddim yn meddwl bod fi'n nabod rhywun yma. In at the deep end, a o llun ti'n siarad am ar y cefn, Cat, mae yna fel rhywun yn dal oren, sydd hanner fel ar ei hanner, wedi slice o'n hanner, a maen nhw fel gwasgiau. I think it's meant to be... This has turned a bit too erotic. I think it's meant to be a bit sexy. Yeah. And ti'n gwybod be, makes sense, achos mae'r llyfr yma, I can't lie, maen nhw I gyd. Ydyn nhw, bach yn frisks? Yeah. Mae'r un yma in particular yn fel quite... A ti'n mynd i... Hang on, pryd wyt ti'n darllen rhain? Cyn gwely? Yeah, weithiau cyn gweld, ond fel, it's out and about. Out and about? Wel, ddim yn fel wall-to-wall filth, ond oedd yr un yma bach yn. Jesus, okay. Wyt ti'n gallu darllen y description I fi? Okay, mae'r un yma, a hwn yw'r un mwyaf fel... Mwyaf filth. What? Okay. Yeah. Right, dyma be mae'n gweud ar y cefn. Until recently, anyway, in at the deep end, just I goffa. And mae'n dweud, until recently, Julia hadn't had sex in 3 years. I've been but there. But now, fi ddim actually just darllen hwn o flaen y llaw, a fi bach yn scared. Falle bod yn bach yn revealing. But now, a one-night stand is accusing her of breaking his penis. A sexually confident lesbian is making eyes at her over confrontational modern art, and she's wondering whether trimming her pubes makes her a bad feminist. Julia's about to learn that she's been looking for love and satisfaction in all the wrong places. So, i.e. enough of the men pieces. Yeah. Oh, yeah. Okay, so, cool. A mae hwnna'n... Oedd nes I ddarllen o'r spel yn o, so... Oedd e... Mae nhw gyd yn eitha hawdd I ddarllen, cos ti'n actually moyn gwybod beth sy'n digwydd. A dwi ddim yn rhy drychus, fel it looks doable. Na, hwn yw'r un mwyaf ohonyn nhw sydd gan ei heddiw, ond mae hwn yn fel bach mwy chunky. Yeah. A fi ddim gwrs... A cyn I chi ofyn, as if mynd unrhyw yn mynd I, ond I fel... os chi moyn joino clwb llyfrau, ewch I llyfrau lliwgar. Mae yna un yn... Fi'n meddwl Bangor Canarfon ffordd na. Mae cwbl o ffrindiau fi a cousin fi'n mynd. A mae yna un yng Nghaerdydd. Falle bod yna un rhywle arall hefyd, ond mae yna un yng Nghaerdydd. Mae'n cwrdd yn y chapter. Llyfrau lliwgar, ewch chwilio amdano nhw. Nice. Fi ddim yn mynd I fod in charge o unrhyw fath o grŵp darllen. Na, fi ddim yn hoffi'r pressure. Admin a, it's a lot to do. Yeah, dyw admin a fi ddim yn ffrindiau gorau anyway. Wel, ond be am I ni fel pod, just fi a ti. O'n i'n trio meddwl the other day, achos oedden ni'n meddwl, beth ydyn ni'n gallu cynnig I fel pobl a fysa potentially yn talu am cynnwys ni? Literature club. Na, dim darllen, ond fel reviews ni. OK, nesa. Right, nesa. Nes I ddarllen dros yr wythnosau diwetha. A mae hwn yn really a bit of me. Fi ddim yn siŵr am y teitl, cos ond... Guy just dweud, I knew it was a bit of you, achos mae'n edrych fel TT, fel y lliwiau. Ti'n beth I sylwi? Hwn, y sofa, hwn fan hyn, a mae ti fel hael a stuff ar y wal a not. Oes! Thank you. Ie, ti'n iawn. So, Americanaidd, so mae'r un in at the deep end yn based yn Llundain. Okay. A mae'r ddoi yma awdures Americanaidd o'r enw Meryl Wilsner. Very American. Meryl. Yeah. Yn y wlad yma, bydde ti'n disgwyl I Meryl fod yn Meryl I fod yn fel... Hyn. 70, rhywbeth falle. Ond... Fi fod dig, though, yr unig Meryl fi'n nabod, neu gwybod am even, yw Meryl Streep, and she's, hit in the 70s. So, nabod yna o well, babes. Meryl Streep. OK, go. Yeah, gwir. So, enw cleat cute. Sain hoffi'r gair cleat. Cleat yw'r gair Americanaidd ar gyfer boot, as in fel sports, fel football boots, rugby cleats. Boots. Cleats, your cleats. So, cleat cute, a yr motto fan hyn yw, nothing sexier than playing hard. And basically, heb roi gormod I It is a bit of you, football, isn't it? So bit of me. So basically, two girls, one football. Two girls, one football team. They get it on. Mae'n really fel fun. Hefyd, like, quite sexy and very much enjoyed this one. Next. Basically, we just had an insight into your arousals. Cleats a... Ti di bod o sports teams o blaen? Na. Yn fel oh my blwyddyn God, what an 7 or 8. untapped lesbian market for you Nah, over I don't the do years. teams. What, o gwbl? Nah. I'm not a team Maen nhw'n player. streso fi mas. Fel, I'd rather gym alone. I do a lot of things alone in life, if you not notice. I cry alone. Mae'n weird.
Fi just y person sydd yn weird, achos mae dy fi teulu mawr, ond oedden ni just, I was so used to just like, because oedd dim byd i fi wneud yn fucking middle of arse end nowhere. So, yeah, so brawd chwaer fi wedi mynd off I uni erbyn o'n i'n 15, 16. So, ni just o ben fy hun mewn cae every day. Mewn cae. You know, a fi'n fel, a dyna pan fi fel, I can't, os fi gyda person yn mwy na fel few hours, I die. Mae social battery fi yn wearing thin. Yeah. I mean, fi actually yn hoffi amser ben fy hun hefyd, ond fi'n lyfo bod mewn teams. Os ti'n moyn join o tîm pêl-droed. Team plugs galore. Sorry, ond ydw. Os ti'n moyn join o tîm pêl-droed yng Nghaerdydd, Titws Taf, dilynwch ni ar Instagram, neu halwch neges at fi, and I will introduce you as team. Dyn ni ddim yn strictly yn team fel queer? Oh, ond fel queer adjacent. I would say... Chi'n queer neu allies? Yeah. Oh, yeah, of course. Yeah, mae hwnna'n eitha fel, that's on par gyda fel the professionals, you know? Ydyn ni, actually, nath ni ennill tournament. Da iawn! Well, it doesn't sound very professional. Chi fod chwarae heno, it's been cancelled. Y tîm arall nath tynnu allan, ond nhw ddim gan digon o niferoedd. Ond achos, oedd kick-off fod am chwarter wedi 9. PM. That's gross. Gross. So, cancelled. Yn anffodus. Ond ni chwarae nos Wener. Talking of cancelled, fi'n mynd I cancel ti gyda'r llyfr yma. Next. OK, ond Cleat Cute gan Meryl Wilsoner. Os chi'n hoffi... Wilsoner? Let's be honest. Os chi'n lesbian a chi wedi bod ar sports team, there's a good chance chi wedi cop off gyda rhywun ar tîm chi. We're looking at you, Mary, and the Seven Sisters rugby team, specifically. Oh my god, yeah, o'n I fel, pwy are you calling out? Ond ni gyd yn gwybod sut mae hwnna'n mynd. A'r un fi'n darllen ar hyn o bryd, again, Meryl Wilsoner, mistakes were made. Fi eisiau gweld ymateb ti. Oh, yr un awdur? Okay, right, yeah. Yr un awdur. The good news, she likes someone. Okay. The bad news, it's her best friend's mum. Oh, ti'n beth ti? Nah. Best friend's mum. Have I ever got with my best friend's mum? Nah, I didn't got with, on had a crush on. Oh, nah. Or like, you know, there was talent there. Nah. Na fi. Oh, as in, like, good looking. Yeah, but not someone you would. Nah. Fi was yn meddwl hwnna fel, pwy bysa? Because, like, you know them as your best friends. Well, oedd nhw ddim. Oh, oedd nhw ddim... Mine ddim yn really spoiler, cos mae hwnna'n digwydd fe ar y dechrau. Ond na, maen nhw'n cwrdd, maen nhw'n coleg, ond mae hi'n bach yn hun na'r ffrind. So mae'r ffrind yn fel 18, mae hi'n 22, mae hi ar fi'n gorffen. Okay. A mae nhw'n cwrdd mewn bar. Gais i ffigur mas pa un yw'r... Okay. Oh, he on the left. Oh, she looks a little bit like me. Doesn't she? It's gwallt. Yeah. Oh my god, mae chi exactly fi'n gwallt, actually. Diolch yn fawr. For the camera. Ond ti ddim... Focus on that. So mae'r fam yn 38. She's only a little bit older than me. A mae'r un... So hang on. Oh, pryd ti wedi cael ei? Fel when she was 10? When she was 20. Oh, fuck, that's 18 years, isn't it? Christ. Yeah. Wow. So, yeah, mae fe'n really... Fel, what? Bach yn... Right, yr un pêl-droed yn I fel, I'm in. Yr un yma, o'n I bach fel, what? Slow burn. Not slow burn, but just like... But just like, oh, come on now. Yeah, okay. Which... Unrealistic. Because maen nhw'n wedyn, like, maen nhw'n ffeindio mas yn eitha gloi. Right, but nhw'n mammy. Oh, and they carried on, so then it's like a secret. It's a... Will they, won't they? Oh, nah, can't be arsed. Just do it. They will. They will. Well, imagine they don't. What a shit bug. And they both just respected the boundaries. Yeah. Ond maen nhw'n fel... They both want it, it's fine. Meryl Wilsoner. Falle dylwn ni... Gwahodd i mlaen i'r pod. Falle dylwn ni. Falle bydd hi. Over Zoom. Ti'n gwybod? Let's get her on. Fi'n obsessed. Okay. Wych. Nice. That's Clitoris Corner for this week. Cats. Clitoris Corner. Clitoris Club. Clitoris Corner. That's a Dyna ni panod yma. Ond peidiwch a dysgol hwn yn regular segment. Nah, that's enough for a few months. Fi'n mynd darllen mor gyflym hwnna. Ond yeah. Joio. Ar gyfer nos Calan Gaea, o'n i draw ti cefnitho Sam. Oh, yeah. The outfit went down a storm, by the way. Nes I weld, fantastic. Diolch yn fawr. Oedd rhai pobl ddim yn gwybod fi o that. They thought he was just a man. Yeah, and a thing o'n i'n gyrru. Nes i ddangos ei Rage, a ti'n gwybod beth o'n i fel? O'n i fel, mae hi'n edrych o'r like, pwy ti'n edrych fel? And
fi ddim yn cweith yn siŵr pwy ti'n edrych fel really ynddo fe. Proud fi. Instagram ti. Story fi though, so ddim yn grid. Do you know what? You snooze, you lose. Yeah, it's gone. Ond I was giving She's the Man. Yeah! Un o fy hoff films. Yeah, fi'n meddwl oedd e achos oedd y wig pretty much yr un fath, fel it was Amazon special. Ond yeah, so o'n i'n siarad achos mae cousin Sam di mynd i Plasmawr. Ti'n nabod nhw? Pwy? Un o'n nhw Alice Logue. Oh yeah. Ti'n gwybod hi? Yeah. Oh my god! Yeah, mae'r enw really gyfarwydd. So hi falle'r flwyddyn iau na ti, yeah. A wedyn Ellen Logue yn iau eto. Oh. Was there any of the other ones? Na, just no. A Louise and Lottie. Ond anyway, oedden ni'n siarad gyda nhw, achos mae un ohonyn nhw yn trio siarad mwy o Cymraeg, achos mae wedi danfod mab hi at ysgol Gymraeg. Ond mae'r ddwy all falle llai, yn defnyddio fe llai, not that keen. Ond ni'n sôn am defnyddio fel code words yn ysgol pan mae athro ar fi'n dod ar y iard a ni'n siarad Saesneg, so ni angen switcho i Gymraeg. Right. Oedd gen i ti? Or you would just speak Welsh? Fi'n meddwl o'n i'n just yn siarad Cymraeg. Fi'n gwybod gyda ffrindiau fi. O'n i probably yn siarad Saesneg hefyd. Yeah. Ond... Dim i'r pwynt lle bys falle ti'n... Ond o'n i'n ddim yn bothered. Oedd pobl yn fel pigo o'n i am siarad Cymraeg, ond o'n i just ddim yn as. Oedd e'n weird i ni beidio. Yeah. Wel, bys ni fel arfer yn siarad Saesneg, that was the make-up of the school, fel lot fwy o bobl yn dod o deuluoedd heb y Gymraeg. A Plasmawr. Yeah, oedd e just yn... Yeah, ddim yn rhywbeth bys ni neb yn neud, really, o siarad Cymraeg ar y iard. Ond, yeah, so pan bys fel athro dod os o'n i'n gweld un, bys ni'n dweud cacen and then we'd switch. Ond mae hefyd yn neud i fi feddwl, fel, falle rhywbeth dyw pobl sydd ddim di mynd i ysgol Cymraeg yn ymwybodol o. Yeah. A falle mae hwnna rhywbeth sydd yn really, really niche i Cymru. Like, I can't imagine this happening in French schools. Yw punishment am siarad Saesneg. Yeah, so bydde fe'n gofod bod yn rhywle i wneud yn fel yn debyg, bydde fe'n gofod bod yn rhywle ble oedd yna fel iaith i lle a frifol. Yeah, lle chi ddim cael. Ond hefyd fi'n meddwl eitha specifically sydd ddim yn cael ei siarad lot tu allan i'r ysgol. Ond i bai bod ti'n dod o gartref sydd yn siarad i'r iaith yna. I guess dyna'r fel... Thing. Yeah. Cos o'n i, sa'n gwybod beth rhai chi fel, ond fel, os rhai o'n nhw'n really harsh, fel, fi'n cofio with the ffrind fi Meg, oedd hi, di siarad Saesneg, a punishment hi, oedd hi gorfod bod ar detention dros ginio, so nath hi ddim cael cinio. Ac rhaid hi eistedd tu fas i'r stafell Llyfrau, so pob drodd athro'n dod mas, bydden nhw fel sgonio hi, yeah. Can you imagine, fel, fi'n get, fi had obviously pan o'n i'n oedran on, i'n really fel, what the fuck, this is insane punishing us for speaking a language. Yn wedig pobl sydd ddim yn dod o deuluoedd Cymraeg, a maen nhw'n stryglo i siarad Cymraeg. Dyna bydde'r dadl y thrawon ddo yn efe. Bydden nhw fel, maen nhw'n stryglo, maen nhw angen dysgu i siarad e. Ond i fi, fel, dim siarad Cymraeg yn ystod ego sydd wedi gwneud i fi cario ymlaen i gallu siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg tu fas i ysgol. Ond bydde lot o nhw ddim, falle. Ond fi ddim, chwaith. O'n i ddim yn siarad Cymraeg adra. Exactly, ond nawr ti yn. Na, fi ddim. O'n i arfer siarad... Na, fel ti allan ni yn gwaith i. Ond dim ond achos o'n i probably gyda gallu gwell i siarad Cymraeg na disgyblion eraill. Ond mae hwnna hefyd yn... Ond fi'n gweld hwnna wedyn yn... Exactly, dyna beth fi'n gweld fel you're punishing people who have less ability a llai... let's say, privilege, achos dys gen nhw ddim yr iaith adre, maen nhw methu fel falle cael tutoring, neu unrhyw beth fel hwnna, like, there's no opportunity for them to gwella ei Gymraeg, a so punishing them is making them hate the language more. Yn fy meddwl i, achos oedden nhw'n cysau'r iaith erbyn oedden nhw gadael, a bydden nhw ddim moyn cario ymlaen siarad Cymraeg wedyn ni. Oedd gen i perthynas eitha positif gyda Cymraeg, achos o'n i'n digon gwybodus i gallu siarad Cymraeg yn dda, ond i ddim really yn cael punishment. Obviously, fi'n cymryd yn ganiataol, cos nes i dyfu lan siarad y gytra. Mae fe yn anodd. Fi'n cofio cael row yn ysgol gynradd. O'n i'n siarad Cymraeg anyway, ond nath nhw just digwydd bod yn... Fi'n meddwl ni'n quoted rhywbeth off teli neu rhywbeth. Nath nhw just clywed fi'n gweud e. Fi'n cofio, mae rhaid o'n i'n fel... O'n i'n really ifanc fi'n meddwl. Mae rhaid o'n i'n gweud o'n i'n fel blwyddyn 2 neu rhywbeth. Yeah, that's insane. A fi'n cofio nhw'n dweud... A nhw'n really fel... Mae di stigo gyda fi, right? So, a fi'n cofio mynd... Siarad Saesneg, I'm really grac, ti'n gwybod? A fi'n cofio fi'n mynd...
mae'n ddrwg dy fi, mae'n ddrwg dy fi. A ddyn, na, mae'n ddrwg dy fi. A fi'n cofio'n gweud hwnna. Fi'n cofio fe fel oedd e ddoedd. Fi'n cofio exactly ble o'n i yn yr ysgol. A fi'n cofio fel damage yr ysgol Gymraeg. Fel... Ti yn cofio pethau fel yna, ddo? Fel fi'n cofio'r unig adeg really fi'n gallu cofio, again, because I would just speak Welsh, o'n i yn dosbarth Cymraeg, tygau, so o'n i falle blwyddyn 10, a eto, o'n i'n dweud brawddau lle wnaeth i dweud un gair yn Saesneg fel rhywbeth fel, ni jyst angen check o'r time, neu rhywbeth fel na. A wnaeth i dweud, fel full on time, pa ti'n meiddio siarad Saesneg yn dosbarth fi, like all this stuff. And I was just like, you fuck. A nes i literally ateb no, cos ni fel, nes i dweud un gair, and she was fuming, and ni fel, that's absolutely ridiculous. Fi'n set un Cymraeg yn cael A yn tygau fi, and you're worrying about me saying the word time. A wedyn mae pobl yn cael perthynas really fel, traumatic at y Gymraeg, chos maen nhw'n gweld e fel rhywbeth fel to be punished for. A wan jyst mae fe dal yr un peth, nes yw bach yn iachach erbyn hyn, fi ddim yn gwybod. Sa'n gwybod. Mae dyn nhw, right, mae fe'n her yn diwe, achos mae dy ti sefyllfa ble bydden nhw rai plant, os bydden nhw dewis, llythrenol dim ond yn siarad Cymraeg o fewn y dosbarth. A wedyn, like it or not, mae rhieni nhw wedi gwneud y penderfyniad bod nhw'n mynd i fynd i ysgol Gymraeg. So mae nhw nawr yn gorfod trio dal y lan yn y Gymraeg. Ond dim o reid roedd penderfyniad, ddo. Weithiau, dyna'r ysgol agosach atyn nhw. Ie, mae hwnna dal yn benderfyniad. Ti dal yn cael dewis Cymraeg neu Saesneg. Na, achos, as in, os, enghraifft, ar estate draw ar bwys fi, dim ond ysgol Cymraeg sydd mewn yr ardal walkable. So os mae rhiant ddim gyda driving licence a angen enghraifft cael bus i gwaith, but rhaid nhw just mynd i'r ysgol agosach, and that could be a Welsh school, so dim dewis bus o hwnna. Meddwl, mae hwn yn wir y ffordd arall rownd anyway. Os ti'n ddim yn byw o fewn pellter cerdded i ysgol Gymraeg, then mae yna bus. Fel enghraifft, kids oedd yn byw yn Penterch oedd yn mynd i ysgol Creigiau, oedd na fel... Ond be fi'n meddwl yw, ffordd all rown. So os mae rhiant methu siarad Cymraeg... Ie, so na fi'n wyndran, os yw'r un peth yn wir, os ys ti hawl, mae'n siŵr bod na. Sa'n siŵr. Achos nath brawd fi, enghraifft, so nath pan oedd Henry yn mynd i comp, oedd rhaid i fe prynu tŷ o fewn a certain amount of miles i cael ei fynd i'r ysgol yna, i ysgol Saesneg. Ond i fe i fynd i'r ysgol Saesneg yna? Yeah. As opposed to a different ysgol Saesneg. So os oedd eisiau mynd i'r ysgol arall. Mae hwnna'n wir am cafeterias am bob man. Pob man. Ond as in, os mae rhywun eisiau plant nhw mynd i ysgol Saesneg, ond mae'r ysgol agosach atyn nhw'n un Cymraeg, and so it's easier just to send them there. Dwi ddim yn dewis wedyn ni. So be fi'n meddwl? Fi'n gwybod beth ti'n meddwl, ond fi ddim yn gwybod os fi'n hollol cytuno. Achos fi'n meddwl bod y dal yn dewis. Achos ti dal yn gorfod wneud y dewis, so dwi'n mynd i rhoi addysg Saesneg. A mae hwnna'n, ti'n modd, yn gret, be bynnag dewis ti'n neud, yw'r dewis ti'n neud. A mae dy blentyn di wedyn yn gorfod delio gyda'r penderfyniad yna ti'n neud. Wedyn yr ysgol sydd yn gyfrifol am sio wneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael Cymraeg o leia'r lefel ble maen nhw'n gallu cael rhyw fath o hwylister o fewn y gwersi, sydd ddim yn mynd i dod just o fewn y dosbarth. Ti'n gorfod sio wneud tu hwnt i fel y blocs 45 munud yma o wersi neu beth bynnag. So fi ddim yn gweud bod yn... Fi absolutely ddim yn gweud bod yn iawn y ffordd nhw'n fel rhoi rows. That's the thing, it's the ffordd. Ond fi'n deall bod nhw'n anogau. Achos os ti ddim yn defnyddio fe... Fi'n deall... Mae'r gwahaniaeth rhwng anog a be oedd nhw'n neud i ni. A dyna'r holl pwynt fi'n meddwl yw, fi'n deall y brwydyr o cadw iaith a cadw bobl eisiau actually siarad e, ond dyw plant ddim yn mynd i wrando ar athrawon nhw yn dweud wrthyn nhw mae rhaid nhw siarad Gymraeg. Rhaid nhw profi'r iaith, mewn ffordd sydd yn neud sens iddyn nhw, fel trwy music, a fel ti'n gweld fel effaith Dom a Lloyd a sut maen nhw wedi effeithio pobl ifanc, a mae'n gweithio, a maen nhw'n mynd i tafel digwyddiad tu fas i ysgol a profi bywyd trwy'r iaith. Dyna beth yw e, ond wedyn ffeindio'r cyd-bwysedd yna rhwng anog a gorfodi, a mae ffeindio'r sweet spot yna yn mynd i fod yn anodd, cos mae'n mynd i fod yn wahanol i mewn gwahanol sefyllfaoedd. Fi jyst yn meddwl fel, mae dy fi nawr fel, dim PTSD, ond mae dy fi nawr fel horrible teimlad
pan fel, enghraifft nath Cefnydd a Sam yn dweud rhywbeth fel, oh, you barely speak Welsh in your podcast, fel pan hi'n gweld clips o'n hi. A nath hwnna neud fi teimlo'n really horrible amdano fi hun. Yeah, nath neud fi teimlo'n really shit amdano fi hun. O'n i fel, genuinely, fi'n trio siarad gymaint o Gymraeg fi'n gallu ar y pod, ond that's just how I speak. Fel, fi ddim yn dod o teulu nath siarad Cymraeg efo'n gilydd. Like, we speak English to each other. Ti'n gwybod beth, mae fe gyd yn neud gyda cyd-destun a peth yw, erbyn y pwynt yma, a falle achos bod ni wedi gallu fel, wel, fi wedi tyfu lan gyda fe, achos bod ti wedi gallu cael y lan at safon mor dda yn ysgol, ni'n gallu defnyddio fe, y ffordd mae iaith yn fod i gael ei defnyddio. So'n defnyddio iaith i gyfathrebu. Ni'n defnyddio, achos bod ni'n, os byddwn ni'n neud hwn mewn cyflwyniad, be fi'n gweud, mae cyd-destun yn bwysig, right? So os bydde ti a fi yn neud hwn ar gyfer, sa'n gwybod, rhywbeth ble ni'n benodol yn hybu'r iaith Gymraeg, mewn ffordd ble ti'n bod yn bach yn fwy ffurfiol amdano fe. Y llywodraeth. Yn y Senedd neu rhywbeth, ie. Byddwn ni'n, hyd yn oed byddwn ni'n neud rhywbeth i steddfod neu rhywbeth, mae'n siŵr byddwn ni'n ymdrechu mwy. Ond ni'n neud yn really naturiol. Ie, ond mae hwnna'n wahanol eto, achos gyda hwnna, bys y rhaid fi fel sgwennu hwnna flaen llaw a paratoi, bys ni'n methu just siarad ar y hwf. Ie. That's the difference. Ond hynny, hyd yn oed os bysyn ni'n neud fel, hyd yn oed os bysyn ni'n neud pod yn y steddfod, falle byddwn ni, hyd yn oed heb neud ar bwrpas, yn just digwydd bod yn siarad Cymraeg sydd bach, gyda llai o Saesneg ynddo fe. I don't know, bysyn ni'n sa'n meddwl bysyn ni yn, achos dyna yw Cymraeg fi. That is my, fel dyna sut fi'n siarad, a os ti moyn newid sut fi'n siarad, bys y well gan i ddim siarad yn lle ti, because that space isn't for me then. So be fi'n meddwl? Yeah. That isn't for me if you expect me to speak every single word, neu 75% yn Gymraeg, because dyna sut mae brain fi'n gweithio. It's not as easy as just saying you have to do it. Fi just methu. Yeah. Mae'n just more bersonol yn dewa. Yeah, 100%. Yeah. Wel, ti'n meddwl, os bydde ti'n cael plant, bydde ti'n hala nhw i ysgol Gymraeg? Oh, yeah, 100%. Yeah. Fel o'n i'n fuming pan oedd brawd fi symud plantau i ysgol Saesneg, ond oedd un o'n nhw'n cael ei bwlio os they had to. Ond fel, fi 100%. A mae Sam yn fel fully fel, I'll have to learn Welsh, blah, blah, blah. Fel, you don't have to, ond os ti'n moyn, great. Yeah, ni'r un peth. Yeah. Wel, dyna ble mae reit now. Chi dim ond lawr y bledi ffordd i ysgol Tregan, yna gyda ti? Yeah, os byddwn ni dal yn y tŷ yma. Oh, yeah, you need to expand. O, bosib. Fi'n offer tŷ yma, ond falle dim loads o le. No. Just a little modest 2 up, 2 down, ti'n gwybod. So, yeah, but right to symud y beic i gael y crib mewn. God. Pa'n edrych yn sôn am hwnna. Ddim to. Hold your horses. Ond wel, mae dyn ni amser i feddwl amdano fe. Yeah, ti'n gan amser. Wel, ni wedi bod i bob man gyda'r benod yma o Poblog Babe. Fi wedi siarad am y llefen yn y gawod. Ni wedi siarad am Lily Allen. Yeah. A'i Albwm. Albwm. I ddefnyddio yn Cymraeg. Sefennog. Fi wedi siarad am... Achebidiaeth. Llyfrau. Lesbian porn books a... Wow. Achebidiaeth. To be... You guys, ni'n mynd i ddechrau charge chi for this incredible content. Ni really ddim. Ni really ddim. Ond, a fi'n meddwl bod hwnna'n hen ddigon am tro yma, anyway. Yeah. Ni wedi mynd i bob man. Yeah, diolch am rando. Diolch am rando fel wastod. Yeah, na ni weld chi tro nesaf. Tan tro nesaf. Ta-ra!